Stari Grci su verovali da postoji samo jedna vatra, otelotvorili su je u bogu Hefestu. Savremeni čovjek vidi jedino povode. Da je požar stvar odluke, mogao bi se zauzdati i iskontrolisati po želji. Događaji na Limanu 4 još jednom su razotkrili ovu iluziju. Dom C je pošteđen plamena, ali reka Dunav, granica između Vojvodine i uže Srbije, nije zaustavila duhove iz podzemnog sveta. Tu počinje naša priča. Mladen Gajić, 25 godina, jedan od prvih stanovnika Doma C iz ove ekipe. U domu proveo više godina. Ja sam ti to objasnio malo pre. Ja sam prvi počeo da okupljam ljude u domu iz te moje generacije 2000. Znaš kad je to bilo? Sada svako okuplja neke nove ljude, ali nije to to. I opet ti kažem, to je problem sa ovog stanja u kojem se naša država nalazi. Zašto bi neko ko nije izgrađen kao ličnost mučio se za neku bednu platu kada može do novca i slave da dođe na mnogo lakši način? Pošteni čovjek ne može da preživi sa ovom stipendijom. Ovo ti je, prijatelju moj, preživljavanje. Zato se omladina opredeljuje. Bolje sve nego ništa. Nikola Kuzmić, 22 godine, iz Lačarka kod Mitrovice. Mozak za sve matematičke operacije i proračune. Oni koji su ostali mogli su da biraju da li će biti studenti ili samo oni koji se tako nazivaju. Iskustvo njihovih roditelja bilo je surovo. Pola godine blokada univerziteta osjećala se u vazduhu. Bogdan Marković, zvani Kec, 22 godine. U domu je na prvoj liniji odbrane u visokom prizemlju. Obični smrtnici. A mi ih zovemo obični smrtnici zato što to što mi doživimo u jednom danu, oni to ne doživaju za cijel svoj život. Hoću da budem fotomodel, hoću da budem svuda i da me svi znaju. Neki malo potonu, a ja hoću da sam uvijek na površini. Sara Babić, 20 godina, student farmacije na Medicinskom fakultetu. Planira ozbiljne poslove, od farmacije do fotografije i 7. umetnosti. Ja drugačiji život ne poznajem, razumiješ? Sve te to ide uz rizik, sve je to izazov bez kog ja ne mogu da živim. Nikola Radonjić, poznatiji kao Johnny Valencia, 27 godina, završio kriminalistiku u Banja Luci. Ubačen u dom C po specijalnom zadatku na mesto portira. Znači, svi su bez para. Najjeftinije je samo da kupi mjesto u domu, da se švercuju, da privode nešto. Svako bi izađe sila na neki način. Policija ne juri prave kriminalce. Policija radi. Šta radi? Juri nas, poštene građane. Onaj ko dođe u prodavnicu, neće ukrasti čokoladu, ukrašće Sony PlayStation, pa će da ga preproda. Možda ga je sila naterala na to. Luka Jokić, 25 godina, student 2 fakulteta. Lokal patriota iz Sombora za sada nije osuđivan. Policija i državne službe omogućavale su prestupnicima da dođu u dom. Nikola Milinković za Saveznu službu državne bezbednosti počeo da radi od momenta kada je postao prestupnik. Jednom prilikom hapšen ispred doma sa 3 pištolja i jednom automatskom puškom, ali nema dosije zbog jakih veza u MUP-u. Lično je pomagao 120 studenata da se prebace u dom C. Oni su koristili te pogodnosti koje smo im mi dali, a da budem konkretan, dali smo im pogodnosti da koriste falsifikovanu studentsku karticu. U međuvremenu stasale su nove generacije kojima hijerarhija i dogovor oko podele interesnih sfera
nisu ništa značile. Ja ne mogu da idem da drukam ljude okolo i da očekujem sutra pravim biznis ili šta god. Bio bi odmah sutradan u svim novinama. Znači prave zajebanciju da bi se proslavilo. A ja ti kažem, 100 puta ti govorim. Sve zajedno da ih istrešiš iz gaća, nećeš naći 10 eura. Isprovocirani iz razloga što se dom izdaje za vreme egzita strancima, studenti i portiri doma C odgovorili su na svoj način. Treba biti pametan u takvim stvarima, naročito što imaš posla s budalama. Jer ti možda prediš postupak normalnog čoveka, ali ne i postupak budale. Katastrofa znači, to je problem. Tijana Milojević, 23 godine, iz Kruševca. Studira Fakultet tehničkih nauka. Ima jake veze u inostranstvu. Situacija se zaoštrava iz dana u dan. Kako bih ja to rekao, mala bara, mnogo krokodila. Nikola Matić, 21 godina, student ekonomskog fakulteta. Neki ga zovu junior. Luka Nedimović, 22 godine, po nacionalnosti se izjašnjava kao rejver. Student Beogradskog i Novosadskog univerziteta. Mnogi dobri momci su propali zbog te droge, mnogima kojima je mogla kapa da se skida. A juče, pre godinu dana, totalno druga priča. Koliko njih ja imam prijatelja, pa danas kad ih sretnem na ulici, pobegnem, sklonim glavu. Darija Stefanović, 21 godina. Nikada nije osuđivana iako ne krije da je imala burnu prošlost. Jedna od retkih koja se uključila u poslove zajedno sa Francuskim institutom i organizacijom Interkultura. Drži časove francuskog i španskog i organizuje poslove za studente u inostranstvu. Jedan dio grada drže Francuzi, a drugi migranti. Maksimalno su korektni. Sve što kažu, uradi više nego što kažu. Oni će doći u situaciju da se isplanira posao od 100.000 evra za godinu dana. On će preuzeti 100 evra odmah da nekoga zavrne, plati više stanarina za dom i tako dalje, jer to je naš mentalitet. Oni koji su to prevazišli sad su u stanovima novogradnje. Anđela Marković, 23 godine, student grafičkog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka. Izbegla sva suđenja i nema dosije. Ja sam to htjela mnogo finije da uradim, s lunch paketima iz menze, vikendom, ali ostali su mnogo brzo opleti. Ali ajde dobro da ne ostavljamo za sutra što možemo da uradimo danas. Igor Romanić, 42 godine, više puta opominjan zbog alkohola i žurki koje su organizovali studenti. Nikada ni jednog od njih nije cinkario. Imao je probleme i sa inspekcijom. Kao što sam puno puta više rekao na engleskom jeziku, jednostavno I don't give a damn ili baš me briga. Mene samo zanima šta će biti sa faksom. Lupala sam glavom, gdje sam pogrešila, šta sam moje državi kriva. U to vreme pojavili su se krajem mjeseca spiskovi ko nije platio dom, a boravi u njemu za vreme blokada univerziteta. Spisak postoji. Mi to znamo još od ranije i svi znamo da sam i ja bila na tom spisku. Ali ako udare na dom, brate, mi znamo i mi da udarimo na dom. Ako dokle dođe, branit ćemo se. Kako znamo i umemo. Ne kažem da možemo da se odbranimo, ali ćemo se braniti. Milica Živković, 23 godine, student Fakulteta tehničkih nauka. Jedna od glavnih organizatora svih domskih aktivnosti. Ipak, lepše ovako živjeti nego onaj život koji smo uvedili nekad. Psihološki pritisak je najjači, kad 24 sata moraš da gledaš ko ti kako gleda, ko ti ide iza leđa, gdje spavaš, s kim jedeš u menzi, kako i šta radiš, da li si dobro parkirao kola, da li ovo, da li ono, znači strašan psihički pritisak.
Aleksandar Rakić, 22 godine, student Fakulteta tehničkih nauka. Nije osuđivan do sada.